Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'aidal fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyuhul karim. Hadirin hadirat teman-teman malabi nan nia selesura malabi jamaah Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil simata rilago-lago orang ripakoli-koli mapamula labunna asyri watari wani. Engke ritu warikada panguju asarangeta risi dia tamu malabi ia simata ritajangi tungkat taung ia naritu ular ramalang sesebuah padatu 47 hijriyah. Ular ramalang ia taungi wi toma-toma malabing ke manang hadiri purani si olong-polong si toko si tudanga si liurang mancaji wiritu palandro papakalipu Papa 7 lalangang jiwata si ulang itana. Nasalaini ular ramalato matamalab binan niya sulasura malabing ke manang hadiri. Rigawang kata maka tudat-tudangang. Talima jajarang rilalak bulana fong Allahu subhanahu wa ta'ala rilan na iya esewe. Samannay melomopi si malarang. Samanna melomopi macin na mopi ular ramalang. Neke nasalaini tomatawamalabi dan niya sulasura malabing ke manang hadiri. Naridupay si aso malabbi nama baraka. Aso apacingangi tomatama malabing ke manang hadir. Ia naritu Idul Fitri. Idul Fitri tomatama malabbi nan niya sulasura malabing ke manang hadiri. Angka siari-ari igan na makna dilalanna makna daripada Idul Fitri ini. Yang pertama tomatama malabbi nan niya sulasura malabing ke manang hadiri. Idul Fitri dalam artian rewa kiri apa cingengi. Kemudian yang kedua, rewa kiri agama tongengi. Kemudian yang ketiga, rewa kiri asalang aja jingengi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri make batuangi rewa kiri apa cingengi. Aga samakna tumapaci toma-toma malabinan niya sulasura malabing ke manang hadiri. Nasabapuran irilalan na ular ramalangi. Pasipulung eganna pak kasiwiang. Baik itu pak kasiwiar ripegau ri asona ular ramalang. Yari pak kasiwiar ripegau riwan ninna ular ramalang. Kadena bitta man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbi. Nigi tahu mapuasa ri asona ular ramalang dan sona ular ramalang nasabat tepas si mata
dan nia mengharap keridaan Allah riak dampang itu dosa narifang Allah subhanahu wa ta'ala. Kuto perpemang nigi tahu patatong iwan ninna ular ramalang nasabat tepas si mata dan mengharap keridaan Allah subhanahu wa ta'ala riak dampang itu tu dosa narifang Allah subhanahu wa ta'ala. Pura ki ma puasa teman-teman malat bingke manang hadiri. Pura ki matarawih, pura ki mengaji, pura ki pasipulu siagai egan napakaswir lang ular ramalang. Kurie baraki patanung teman-teman malat binan niya sula surah malat bikung ke manang hadiri. Pasipulungi siagai egan napakaswiang batuangan na potama ki wenang tasilampa rilalan na siulangi mancaji pakiyar ripake rilalan na yesewi. Pada patanungi putama wenang tasilampa gangkan na mancaji pakiyar makanja. Idi payemang umasalangi teman-teman malat bingke manang hadiri. Pura ki matanung rilalan na ular ramalang. Tanunna pakiat talibasu takwa teman-teman malat bingke manang hadiri na sebab puasata. Wanan na tanungin na sebab tarawita. Wanan na tanungin na sebab baca Qur'ata. Wanan na tanungin na sebab itikafata. Nan niya pakaswiyang lange. Mancajin itu pakiyar ripake rilalan na ieswewe. Pakaian mapacing yar gitu makada libasu takwa teman-teman malabbi dan niya sila surah malabbi ke manang hadir. Maka defang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kallazi naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkaza. Ajak mu pada makun rayri lalanna cerita rioloi. Na tatai pemang tanun na tasilampa rimundri purana na tanun. Jadi iya romakun raya rilan na cerita rioloi, ang kapatanung pura na tanu makanja ni tanungi na tatay pe mang iro wanangi tasilampa gangkan na masolang iro pakyang ito matuamalat bingke manang hadiri. Pura ni matanung libasu takwa rilan na ular ramalang mamuari i dene tatay pe mang iro pakyang ripake na saba ritatay pegau maksiat di luar bulan suci Ramadan. Kita pertahankan karena kita ini kembali ria pacingangi teman-teman malat bingke manang hadir. Bukan saja apa cing lan roale melo perhatikan. Niki apa cing batingi perlu perhatikan teman-teman malat bi dan nia surah malat bingke manang hadir. Rilalanna akurangi naram itu fang Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Majapu si tongot-tongan na puang Allah Ta'ala. Na puji tau si mata tobae. Dan niya tau si mata kacing alena lahir dan batin. Kita di dalam bulan suci Ramadan sudah bertobat. Dan insya Allah diterima tobat kita. Setiap hari setelah sholat witir. Kita beristighfar. Kita baca syahadat. Kita baca salawat. Kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diterima tobat kita. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Sinna teman-teman malat bingke manang hadir. Bukan saja setelah sholat witir. Setiap saat, setiap hari. Menjelang buka puasa. Kita selalu membaca wirid ini. Membaca syahadat. Membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diterima tu tobat. Wa yuhibbul mutatahirin. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, baik lahir maupun batin. Tandri aku tanah teman-teman melebih nania surah melebih kemanang hadiri. Batewe rawa ilan roalewe watakalewe. Yakuritanai makada. Angka tahu bosang pacing ilan roale narilan nasi sosiwani. Tentu to maka dek gaga. Angka tahu bosak dio maka da cauna iya dio. Melo ka dio aka cica minatalu ngaso dek gaga. Aga sabana. Nasaba erasai esadari maka da rata-rata masu poleri watakali ku yewe anu marotak manang teman-teman malat bingke manang hadire. Jadi dia to bosa dio, dia to bosa pacingi watak kalewe. Nasabah kita sadar, maka rata-rata masuk poleri watak kaleku anu marota. Mapamula matai tai mata asana. Inga tai inga, isi tai isi. Tai mana? Tai posi.
Tai mana masuk dega ga teman-teman malap bingkai manang hadiri. Tidak boleh kita sombong bahwa saya ini orang paling bersih, tidak boleh. Nasabah ia tu masuk poleri watak kalita rata-rata anu marotak manang. Mapamula ujung rambut sampai ujung kuku masuk tai. Tai kanuku teman-teman malap bingkai manang hadiri. Aja memang na yoro andalang. Yeah. Sehingga dia to bosa dio. Dia to bosa pacingilan roalewi teman-teman malap bingkai manang hadiri. Aga sabakna melo ki pakanjaki alewe pakanjaki penampilannya daripada tari pancaji teman-teman malap bingkai manang hadir. Itu manusiawi. Melo pakanjaki penampilanna daripada nari pancaji. Akan tetapi terkadang kita lupa memperhatikan kebersihan daripada batin kita ini. Kebersihan na ati teman-teman malap bi nan nia surah malap bingkai manang hadir. Ya sengi mega rota masu poleri watak kalewe. Neki lebih pegan na rota yang kemo pabiasa madak keriatie. Alhamdulillah rilalan na ular ramalang mamuare ia tu rota na atie mapaci mana nih teman-teman malap bingkai manang hadiri. Maseke rota na atie. Sapuisan na seke macecingi rota na tu atie. Takabur rota na atie. Sombong rota na atie. Mapat dia tipacai cerang rota na atie. Insya Allah setelah kita berpuasa dan berbagai macam amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, rotak-rotak yang melekat di seluruh anggota tubuh kita dan di hati kita telah bersih sebersih-bersihnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, teman-teman malabinan niya surah malab bingkai manang hadiri. Makna daripada Idul Fitri, ia naritu rewa kiri agama tongengi. Rewa ki pakanjaki hubungata si bawa pong Allahu subhanahu wa ta'ala. Si bawa hubungata si bawa padatta ripancaji. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dena cocok maka dah hubungan mi bawa si bawa pongi si mata ripakanjaki. Yang pai pakanjaki hubungata pada tari pancaji teman-teman malabbi dan niya selasura malab bingkai manang hadir. Rilalanna hadisanna nabi tamakada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Nigi tahu mata peripuangin ni asrimun rinna puang Allah taala sareku ammangi napakasingi hubungan silaturahimna. Mamuari degaga ko jamaate tahu si bombe-bombe. Ya kung katahu si bombe-bombe tapana seipe mangiro hak desa na nambita maka dah tahu mana saya mata peripuangnya mana mata peri asrimun rinna puang Allah taala fal yasilu rahimahu sariku ammangi makasingi hubunganna makasingi asiolom polonna padan nari pancaji. Jangan gara-gara pilkada meluki subumbe rugilah dah kita mata malap bingkai manang hadiri. Jangan gara-gara pembagian harta kita mau baku bombe. Karena ini baku bombe sangat berbahaya di dalam diri kita. Sinina teman-teman malap binan niya surah malap bingkai manang hadir. Maka dari tomat wakta. Ia patahu nawadding makanja asilom polon na padan nari pancaji. Makanja silaturahim na padan nari pancaji. Maca pitawi. Tega riasa tawaca teman-teman malap bingkai manang hadir ia naritu maca pituo. Dito nariasa maka da maca tawi mega galarna tania. Matanre sikolana tania. Mega waramparana tania. Matanre jabatanna tania. Tania ia runasa tumatwata riasa tawaca. Neki riasannya tawaca ia naritu maca tuo. Kega riasa maca tuo teman-teman malap bingkai manang hadiri nomor sidi megangi rampe-rampe madecenna makurangi pau-pau jana. Namo peko kanjata tata yang ketau pau-pau jaki. Namo peko jata tata toy yang ketau rampe-rampe madeceki. Yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini, hubungan sosial kemasyarakatan kita adalah megangi rampe-rampe madecengi, makurangi pau-pau jai. Kemudian yang kedua, riasangi maca tu atau mata malap bingkai manang hadiri, kongkai mapa gennai kode igaga mapa kurang. Misalnya tradisi kita, budaya kita biasa riolo ya kongka tahu melo bali palette bolana si di meter 2 meter
biasa yu humungkam ko masigi na humungkam panitai makada pada pura mak juma tawi loki bali sila surata palele bolana maraka bola iya tahu angkai aku mapagan nai kode igaga mapakurangi de na pikiri ki makada aja bawa na ya olau mapanci mak de na kandre salengkaku namo mapanci kita mata malabing kemanang hadiri angka matotu na tujuh kita wi angka biasa tahu mapanci almarhum kong kay mapagan na ikode igaga mapakurangi lo mak bule bola ya kong katau mak bule bola digaciurulo engkah padahal dia akan risalingkana matu tau matandri yolona tau matandri mundrina neke iro pungsinna mak bilang mi bawang manca di komando ya na purna kada 1, 2, 3 tarakasi maka dia tahu atan na magala ko gura dia akan risalingkam iya ro tahu itu mata malap bingke manang hadire tahu maca tuo kong kay mapaganay kode igaga mapakurang angka goton royong oko masigie angka goton royong oko lalangye ya kong kakasampatata anca jilala kita maca kong kaki mapagan naki kode igaga mapakuraki agi itu jutujok itu mata malap bingke manang hadire. Kemudian yang ketiga riasangi maca tuo iya naritu de na patongang ibalewe de to na pabali tongangi. Kemudian yang keempat palalu beka temak kesapi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sininna to mata malabi dan niya surah malabi jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, arti daripada kita beridul fitri adalah rewa kiri asalang aja jingetta teman-teman malabbi nania surah malabbi kemanang hadir. Rilalanna akurangi maka defong Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Majapu si tongat-tongan na kipancaji wirupatawe rima sarro kasingi ancajingang. Rilalanna ayat lainnya maka defong Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian kami angkut manusia itu baik di daratan maupun di lautan. Kemudian kami berikan rezeki kepada manusia itu rezeki yang baik-baik. Angka 5 potensi na weriki puang Allah Ta'ala teman-teman malabing kemanang hadire. Ia na melo epakanjaki pungsinna ia potensi na weriki puang Allah Ta'ala. Jama-jamang agi-agi ripegau. Jama-jamang lino yarigi jama-jamang akhira. Yako makareso mo ye limai. Insya Allah makanja yaitu aselit na jama-jamang. Yang pertama na weriki puang Allah Ta'ala al-jasadu. Potensi jasmani. Lanrol itu mata madat bingke manang hadir. Mesti lepak kereso. Nawere toki puang Allah Ta'ala potensi asanna an-nafs makinyawa kita mata madat bingke manang hadir. Neke iro olo koloe angka matolan roalena makareso angka matonya wana. Ya kong ketahu tuo angka milan roalena. Kemudian makinyawa ia merobar fungsi doa rilalang alena. Iya tu atu-atu ngenna. Dek gaga bedana si ba atu-atu ngenna ulo kuloy. Yako pura mandre, jambang, maliwasang, mandre si. Kemudian matindro. Maka de anak mudai artejo, andre tindro joka. Iya mero, turun ajama. Aga sabakna nasabat 2 mi potensi make guna rilalang atina. Rilalang alena. Yang kita harapkan setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini. Diampuni dosa-dosa kita. Mapacing alan rualewe. Mapacing atie tomato malap bingke manang hadire epakkare sotowi ruhaniye. Kita datang di masjid ini tomato malap bingke manang hadire tania nasabak magala ki joka magala lari tania. Aga pala nang kaki rilalan na masigi nasabak iya ruhani tak berfungsi tomato malap bi nania salasura malap bingke manang hadire. Ia tulo kolo tanat-tanangi namope ko galak na lari. Namope ko galak na joka de na mungkin nakatai tama masigi aga sabakna nasabat dega aga ruhaninna. Idi rupa tawi na wereki puang Allah Ta'ala ruhani. Ya katai lo masigi ya katai masampajangi. Ya katai mapuasai mapasuka seke
Menderita marajai bagi orang yang mampu teman-teman lebih kemanang hadir. Ada ruhani di dalam diri kita ini. Kemudian yang keempat adalah nawariki Allah Ta'ala ati. Kemudian nawarituki Allah Ta'ala akalan. Jadi 5 potensi yang mesti kita lakukan. Kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah rilalanna ular ramalang. Puramanan ni ecas iya ro potensi. Lan roalewe. Napasai. Ruhani ati akalangi. Upan-upan ang kataw makareso. Rilalanna atau tungal lino na yiwi. Ripalawangan na langi enatanay. De na barfungsi manang iya tomato malabing kemanang hadire majapu masulang iya ro akareso. De na berkualitas. Misalnya, ang kataw akalan na mimakan re si bawalan roalina. De na kan re ati si baruhani. Pak disangan na mibawa makan re. De gaga tapan na. Maka day Andre Guruta kali sidendreng agi nakatan niya tutawi na ceking mana setan. Yako pak disangam mi degaga tepe agi nakatan ni na ceking setan. Manca ji pajabai makatan ni polopeng iro polopeng na ceking setan. Cica matan datangang miliaran di negara na pacak. Aga sabana dena kan remana potensi itu mata malap bingke manang hadiri. Akalan na mibawa si bawalan roalini si bana pasat na nariasa tahu. Pak Galung akalan na pak disangan nang kakalan na magala tu mata malap bingke manang hadiri. Yako de na kandre iro atie iro tapae yako makatan ni bingkung na ceking setang. Pura mapupu baligalunna tapana paculo wena supaya macumu inasa ngaseku. Neke ditoga aga kumanya jamaah na nur tarbiyah baranti to matamla pingkemana hadir. Na ceking setan. Tahu akalan na napakandre. De napakandre atimna to matamla pingkemana hadire. Bangkun na keteni bangkun na ceking setan si gajah-gajah tahu. Itulah sebabnya kita lulus dari bulan suci Ramadan ini. Puramanang ecas iro potensi na wereki puang Allah Ta'ala iya limai. Pakare siri lalang atau tungat atau mutamala bingkemanang hadir. Baik itu pekerjaan akhirat kita maupun pekerjaan dunia kita, insya Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sininna atau mutamala lebih dan niya salah surah malabing kemanang hadir. Sebagai kesimpulan, makna Idul Fitri, marilah kita memaknai dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali dari apa cingat batinnya. Kemudian kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, terutama riduai pajajiat atau matamalap bingkemanang hadir. Kemudian setelah itu kita juga kembali kepada asal kejadian kita setelah memperbaiki potensi yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mamuare kepada macakaru paki rielewe. Tesiwerenga dampeng. Nato salama lino nania ayat na pang Allahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum minal ayati was zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. وَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس فاتقوا الله ما استطعتم واعلموا
أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.